Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arpun reu tere unai tong, kasang New Trap Youth Council sang kemi, kalas dang ya kejeki jongka da kejingdang lamayong, hak yingsa jongka menteri bakmi ya katnat ka koi kakhya jongka sarkar jila ikong Roshan Warji kabaran hamaukar. Kani kejingdang lamayong batwa ya ki plakat bandawa ya ka inala empowerment la penbuat sahamat pran bad hangni la pendang lamayong ru saya kiri pai ba ki bayat bayang hakani ka than Hadin kini parkit khot ke HYC klalai ra lamayong saha ke yengsa jong menteri rangba ke jelau Dr. Mukul Sangma handai ke jing temu jong ki banwa ya ka banar ke balatho ya ke jing dawa ILP hakrdap yengsa jong menteri rangba awan poino ki pulat SOT ki bala pensange ya kini ke jing temu jong ki Organizing Committee jong ka HYC telah penbaik dengan pelong nok dak ka black flag protest persya ya ka jing sengap menteri jong sarkar namarba ni tayo penai baladep ngilakot ya keren ya sarkar ngadep bu memorandum khidmat jong sarkar ban sengap ya jing dawa jongi habe dai bat ki khat saumat ki belangi judawa nakapor sakapor tikumta hagni ski Organizing Committee telah penbaik ya ka black flag protest kum kadak kajing persya ya kajing skap menteri jongki kadau lesi filaun keli belengi penbet dak black flag test lesi filan ong bayap manomno nrai kayap hi kajing yetip lem jong kini ginong mi kpat jongi jongki minister jongi ibam sim na yasngu ibam sim la lesi lasnu tho ya kajing keba keri bekejai bere jongi hi kai kendu hakum kene kapor namar kumbangya jrawahi na kapor sakapor idon kam yaki anya dari ki bakhlan di baniada ya keri bekejai berjongi nak kajing wanrung kertep jong ki mender nak kiwei pat kijela nak kiwei pat kiri te hakan yasni ngimdan ye shibon banle rei kum kadak kajing persya kum kadak bangin penpau nak kaseng jongi ba in yaj bait de kita ki peaceful protest kani hi kere kasni mengisdang ya kajing persya dak wanra ya kalamayong rengkat kajing tho jongi haki khmat yeng jong ki minister hangni hayo bar hagiliti sengking rukumjo Kani ke jingdang lamayong kalong bandawa nak sarkar berpetrika mno ya ke inline permit baki khatlai tadi ki weipat kimat ki bakani kaseng kala dawa nak sarkar kani ke jeki jong ka HYC kan sabeteng biang lasai ke singi ka arpnyo trek da ka belit song kalan mengor sahakmat ka additional secretary